zamuhimbaza nkiriho nkifite ubugingo mvuga ineza yangiriye asinza ceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yangiriye wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima ku mirimo wakoze weyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe Yesu we bintera kugushima ku mirimo wakoze. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, shalom bakunzi ba Imburi TV, turabaramutsa ndabaramutsa muhereye hose bari Burundi, abari muri East Africa, abari mu makungu, ndabasuhuza ndabatasha cyane, nizere ko muguwe neza, ndabifuriza n'umwaka mushasha mwiza tutaraja kure, umwaka mushasha mwiza uzubabera umwaka mwiza, uzubabera umwaka w'amahigwe, umwaka wo guhindurirwa amazina, umwaka wo kuzamurwa. Kuri micro muri kumwe na Lieve Munezero, inyuma ya kamera muri kumwe na Lisby, televiziyo yanyu ni Imburi TV, ibashikiza ibiganiro byo kuramya no guhimbaza Imana. Turabakunda cyane, turabaramutsa gose, kazire mu kiganiro cacu ubwo turi kumwe n'abahimbaza. Nazo ko musanga mubizi ko dukoresha indimi zose, dukoresha Ikirundi, dukoresha Igiswahili, dukoresha Igifaransa n'Icongereza nkuko musanga bimenyereye. Nibaza ko atabiza gutsitaza. Imana irabakunda muri hose, nibaza ko ivyo musangwe mubizi, ariko nanone Imana ibafitiye ibishasha. Kama kawaida tuko pamoja na waimbaji, tuko pamoja na worshipers, tuko pamoja na wapiga kita hapa. Itakuwa vizuri sana. Tunaenda kuongea mawili matatu kuhusu Kristo, kuhusu kalama zao za kuimba, gisi wanaenda kumaliza mwaka na gisi wanaenda kuingia ndani ya mwaka mpya wa 2023. So by the way, uende kwenye ukurasa wetu ama channel yetu ya YouTube, unaandika Imburi TV, utatukuta pale, ufanye subscribe, ufanye share, like na ucomment pale, itakuwa vyema zaidi sana. Mungu atakubariki sana. Karibu sana wageni wetu, karibu sana. Utatuambia jina lako ni nani, waambie wenyewe wako na kuangalia, watazamaji wetu wa Imburi TV, jina lako na kazi yako. Karibu sana. Ndio, asante. Ya, kwa majina mimi naitwa Ushindi John. Wenyewe wanijui naitwa Ushindi John. Na mimi ni rapper. Na fanya kazi ya Mungu kupitia hichi kipaji kile niko nacho cha rap, gospel rap. Karibu sana, mpatie naye mgeni kule. Asante sana. Majina na kazi yako? Na mimi kwa majina ninaitwa Eric Samuel. Niko muimbaji, ninaimba gospel. Sawa. Hapa tuko na mwenye kita ama mpiga kita wetu, jina lake ni nani? Kwa majina naitwa kwa jina la Didasie Blessing. Naye anapiga kita hapa, anapiga kinanda, anapiga na zingine vyombo. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Tunaenda na waimbaji wetu, tunaanzia huku kwa John. Tunataka kujua kwanza kipaji yako ulianza lini kuimba? Ulianza aje kuimba? Mimi naweza nikasema kuhusu kuimba, kuimba ni talent yenye Mungu alinipatia, ni talent yenye Mungu alinipatia. Unakutana ni vitu ya mfamia cha kwanza. Babu zangu, baba zangu walikuwa wa musician, walikuwa naimba nao. Nasikia. Donc tuseme tu ni talent yenye ilikujaga mumie hivyo, sio kusema eti nilifundishwa na mtu, hapana. Kitu kilikuja ndani yangu tu hivyo, nikaanza kupratike. Ulianza mwaka gani kama unakumbuka? Mwaka wana nilianza nakumbuka itakuwa ni 2012. 2012 ndo nianzaga hivi tu ya dance kwanza. Dance nikatoka kwenye dance ndo nikaenda kwenye music sasa kuimba kawaida. Ulianza mu gospel ama? Nilianza mprofile. So Mungu akakubadilishia ukurasa ndo kaingia mu gospel. So sasa tunataka kwanza kujua unaimba Kalie Solamo, unaimba mkundi? Mimi nafanya vyote viwili. Kuna wakati unaimba mkundi na kuna wakati unaimba peke yako. Ndio. So kabla hatujaenda mbali, timu yenyewe nilikuwa natumika ndani ni iko independent tuseme hivyo. Hatujakuwa mwili timu ya kusema juu lengo letu ni tuko tunaimba, lakini tuko na moyo kufungula label siku moja. Sawa. Sasa tunataka kujua uimbaji ama kuimba ama kuna wenyewe wanasema worship. Kuimbia Mungu, kusifu Mungu, kwako ni nini? Kwangu kweli ni kama
kitu chikene mimi nakuwa nashikilia kuimba ni kitu kingine nakuwa ni kama sadaka kwa Mungu, yani ni kitu kingine nakuwa nasema kwa gibi vitu ene nilipitia maisha yangu nasema acha nimpatie Mungu hichi kitu. Sawa. Juu unakutana muziki, muziki ni kitu kingine nilikuwa napenda sana. Mwa hii dunia hakuna kitu kingine nilikuwa napenda zaidi ya muziki. Sawa. Hiyo imekaaga hivyo kabisa ndani yangu. Lakini nikakuja kugundua Mungu ni zaidi ya muziki. Sawa. Nikasema kwa gisi napenda sana muziki, acha nimtolee Mungu sadaka ya muziki wangu. Unajua unaona Mungu ni zaidi ya kila kitu. Sawa. Kwako sasa kuimbia Mungu ni kama sadaka kabisa, najitolea na mshukuru Mungu kwa hiki kile Mungu niko nacho. Yani ndio kitu kile niko nacho tu hicho. Sawa. Wakati gani wa kuimba? Ni wakati gani mtu anaweza sifu Mungu? Juu na Biblia inaongea sivyo? Na Biblia inaongea kuwa wakati uko mshida nini unapaswa uombe. Nasi lakini wakati uko mfuraha shukuru Mungu, imbia Mungu, imba nyimbo za kumshukuru Mungu za hivyo. Yani wakati wa kusema eti kumwimbia Mungu ni ile wakati niko vizuri, niko sawa, nafurahi, namrudishia Mungu sifa. Sawa. Juu na Biblia inasema hivyo. Sawa, tunaenda kwa mwenzetu hapa Eritie, mpatie mkono tuongee. So swali ni ile kusifu Mungu ama kuabudu Mungu kwako ni nini? Unaweza ipatia tafsiri gani? Yani kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu ni kitu ambacho Mungu alituamuru kukifanya kwa sababu tuliumbwa ili tumtukuze, tuliumbwa ili tumsifu. So kwako unasema kwamba Mungu alituamuru ama alituambia wewe kumsifu ni kama tu vile sheria. So kwako ndio jinsi unaviona. Sasa ile swali ya pili, kwako unaona majira gani mtu anaweza kusifu Mungu ama wakati gani? Kuna wakati mtu anapaswa kusifu Mungu, kwako unaweza kuambia mtu aje? Mkristo wa kweli hamsifu Mungu kwa sababu anapitia majira mema wala majira mazuri. Kwa kila wakati natubidi kumsifu Mungu kwa sababu Mungu hajawahi kutuwazia mabaya. Mabaya yakitupata si kusema kwamba Mungu anatuchukia. So swali ni ile ndugu yangu Eritie, swali ni ile ni majira gani ama wakati gani mtu anapaswa kusifu Mungu? Wakati wa kumsifu Mungu, yani hatuwezi tukamsifu Mungu kwa sababu tunafurahi tu. Kumsifu Mungu ni kila wakati, kila muda, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu hatuwazii mabaya, anatuwazia mema. Kwa hiyo Mkristo hapaswi kumsifu Mungu kwa sababu yuko katika majira mazuri wala katika hali njema. Kwa kila hali tunapaswa kumshukuru Mungu. Katika matatizo ni kumshukuru Mungu, katika magumu ni kumshukuru Mungu. So kwa hiyo unaona kwamba kila wakati, kila majira ni kushukuru Mungu, kusifu Mungu. So nataka kujua, acha nirudie hapa kwa John, kwa ndugu zetu John hapa. Tunataka uambie ama uambie watu, kuna wenyewe wanaokoka, kuna wapagani, wenyewe wanapaswa kujua Ukristo ni nini kwako? Kwangu Ukristo ni cha kwanza, mimi naangalia, nikiangalia nafasi ya kwanza naangalia ni matendo, sivyo? Matendo ndio yatatudefinie tunajua huyu ni Mkristo ama sio Mkristo. Na sio eti maneno kusema eti ama kuhubiri nini, lakini tutaangalia matendo yako ndio tutajua kabisa huyu ni Mkristo. Juna wakati Pierre alipomkana Yesu, watu walimtambua ni kwa matendo yake. Wanasema huyu ni mtu, ni mfuasi wa Kristo huyu. Ni matendo ndio tutajua kabisa huyu ni Mkristo ama sio Mkristo. So acha nikuulizie swali afu nirudie kwa ndugu yangu hapa. Kwako kama kijana, faida gani unaweza ambia watu, faida gani ya kuokoka? Faida ni kubwa sana kabisa. Kuokoka pako faida nyingi sana, unaelewa? Watu wanakuwa tuchukulia si wewe tuliokoka tukaamua kumfuata Yesu na vitu vyote tuko wajinga, lakini kwangu mimi nawachekaga sana. Juu kuna faida nyingi sana kwa Mkristo, unalindwa, unapiganiwa, unakuwa sio wewe tena uko unaishi, ni Yesu ndo anakuwa anaishi ndani yako. Unaelewa? Yani unakuwa ufanye vitu kusema eti ni mimi tena, nasikia. Yani unalindwa, unapiganiwa, unasaidiwa, Mungu anakuonesha njia nzuri ni nini. Ni vitu vizuri sana, na kisha apre sio tu duniani tunaishi vizuri sisi sivyo, kisha unaandaliwa na kuambia na ukikufa unasikia unaandaliwa mahali pazuri pa kuenda. Yani kitu kizuri sana. Kizuri sana. So ulisema kwamba ulianza imba mwaka gani? 2012 paka leo. Kitu gani tangu Mungu anakubadilisha ukurasa? Mungu anabadilisha page yako, anakuleta mu gospel, anakuleta mwokovu. Kitu gani ambacho chenjili kuwa hauna mbele kuingia mu gospel, mbele kuokoka, hivi leo uko nacho kitu gani?
Unajua difference iko sivyo difference lazima iko kule unakutana kule mgospel kuna maujinga mingi nilikuwa kule mprofana kuna ulofa wingi sana nilikuwa nafanya kuna vitu vingi vile nilikuwa nafanya mimi pekee nikishakamataga na Joza nasema ilikuwa ni mimi kweli yani kuna vitu vingi tu vibaya nilikuwa nafanya vile siwezi nikasimulia hapa kwenye kamera lakini namshukuru Mungu kweli vilibadilika nikakuwa niko sawa unajua hata kama watu hawawezi wakaona lakini mimi najiona gisi nilibadilika najiona gisi nilibadilika kwa gisi nilivyokuwa kule mpaka nikafika hapa naona kabisa kuna mabadiliko fulani hivi yamefanyika katika maisha yangu ndio kabisa kitu gani ama kipi ambacho kunafanya kuhusu wenzako wenyewe uliacha kule ama wale wenyewe mlikuwa nao kule pamoja sasa kipi huku unafanya ama unafanya nini ili nao waokoke ama nao wajue njia ambao wewe umejua cha kwanza mimi niko nawaombea Mungu ndio cha kwanza juu mimi siwezi nikaokoa kama Mungu hajaokoa nasikia juu na mimi Mungu kusema niokoe alingoja kwanza kunifikia mimi mwenyewe nasikia juu pastor anaweza kukuhubiria tu lakini wokovu ni ndani yako sasa ni decision yako wewe peke nasikia wakati Mungu anakukujia mimi cha kwanza nakuwa nawaombea kweli Mungu na cha pili unajua niko na kazi tayari niko na group yenye niko nayo kwa hiyo ile group sio juu yangu mimi ni juu ya wale wenye wako kule Mungu awasaidie wakishatoka tuwatoe kule wakuje huko yani kazi kubwa ni kuwaombea tu ndio kile mimi naomba nao waipate juu ni neema kubwa sana kuokoka so ndio hiyo ulisema kwamba una rap mimi nafanya rap kidogo ili watu wasikie kipaji chako ama wasikie message imeiko kwa nyimbo zako Okay. Na makosa mengi nimefanya Yesu Kristo kanisamehe kwa wingi na kila anachosema kwa kweli mimi sipinge na ndazidi kufanya mapenzi yake kwa wingi Yesu nipende leo kuliko jana mahana mwovu shetani yapende tukiungana katika ujana wangu nimekutafuta sana nikaona ya dunia yote kweli yana maana asante sana huyu ni John mwimbaji anaosifu Mungu anaimba anaimbia Mungu alimjalia neema akamjua Yesu akambadilishia ukurasa akambadilishia page sasa mlishasikia kipaji chake ni kusifu ni kuabudu Mungu kupitia rap so watu wengi wanasema ama wanakritiki hii kipaji ya kurap mu gospel kwako nadhani sio mara ya kwanza kuisikia watu wengi wanapinga wanasema gospel hawezi kuwa rap hivi vitu vya rap sijui ni vitu vya kisanii ni profani tu ni ile tu kwako unasema nini kwangu mimi hiyo vitu nishawahi kukutana navyo sana kuna hata watu wakubwa mapasta nasikia wanapinga sana hivi vitu hivi lakini kwangu mimi nakuwa nachukulia kama changamoto tu na kawaida sababu kwangu mimi acha tu niseme hivi vitu juu pengine ni akili sijui nini juu kutokuelewa sivyo juu unachukua kwanza unawaza unakamata unaangalia kile kitabu cha Psalm kile kitabu cha Zaburi wanakuambia zile ni nyimbo zenye Daudi alikuwa anaimba sasa wewe akikuuliza ritme alikuwa anaimbia ni ritme gani haujui najua sasa haujui mwenye alileta hii ritme ya kisirimba ni nani alileta hii ritme ya kisirimba you don't know ulisikia hivyo na ukaapprendre hivyo na ukaanza kuipenda ukaifurahia na ukaifurahia na ukaanza kuitumia haujui mwenye alileta kizomba nasikia you don't know lakini ulichukua ukaanza kuimba na ukaanza kumpatia Mungu sifa unaelewa wanakuambia hivi vitu ni vitu vilianzia kule mbinguni unaelewa haujui you don't know bro ndio maana mie nikifanya kitu alafu Mungu anasema hiki kitu nakipenda nifanyizie mie basi inatosha Mungu inatosha basi unasikia sio akinipenda Mungu inatosha lakini mimi nafanya kitu kene Mungu anapenda nasikia kene ukiangalia bajene bengi leo bro nisikudanganye auzuka mwekea jene zile nyimbo za Rosa mwanzo kisha anaikala iko nasikia nyimbo za Rosa kuna watu wako hivyo naki unaenda na akili ya watu kwanza unaangalia bajene ba mwa aweza kuchukua na kulekea nyimbo ya Rosa mwanzo eti iko na kusikilia msimu yake lakini anapenda sikia zile nyimbo za mdundo sasa mimi nataka niende nao hivyo unasikia na kuwekea nyimbo ya mdundo kisha naandika natia ndani message atakaposikia ile mdundo anasikia na message tamtransformer polepole sasa kuna watu wenyewe wanaona kwamba sasa hapo unataka kufurahisha watu haufurahishi Mungu no bro unapaswa ucheza na akili ya watu nayo unasikia bana kwambia na Biblia inasema kila kitu kiko na wakati wayo unaelewa kwa hiyo sasa niko siri Manake tunachezaga na kile watu tunaangalia wapi kwenye mimi bro mimi namna gani naweza kamata roho za watu. Sio hivyo tu. Unasikia naangalia ni wapi kwenye
naweza nikatupa ndoano nikaroa samaki. Unajua naangalia hapa kuna watu wengi hapa, nikitupa ndoano hapa sitakosa hata samaki 2 3. Na si ndio ile wakati Yesu anamwambia Pierre, anamwambia mimi nitakufanya kuwa mfugaji wa mvuvi wa watu, sivyo? Sasa mimi naangalia ni wapi kwenye naweza nikavua, sitakosa hata samaki 2 3 za kukuja. Mimi siangalii hivi, siangalii, mimi naangalia ni nifanye je juu niokoe watu. Nifanye ni kitu gani kile nitafanya juu watu waokoke wamjue Mungu. Nasikia juu tunataka tupitishe message kila fasi, naelewa. Tusifiki kule mingine wakakuja kusema eti hatukusikiaga injili. Tunapitisha kila fasi, kila mtu asikie, kila mtu asikie injili. Nasikia sawa. So tunageuka hapa kwa ndugu yetu naye Héritier Matoma. Swali ni zile kwako, wokovu ni nini? Wokovu ni uamuzi. Uamuzi wa kuacha dunia na kumfuata Kristo. Ndio wokovu. Miaka gani ya kuokoka kwako? Wokovu haiangalii miaka. Wokovu haiangalii miaka, na mtoto mdogo anaweza kaokoka kwa sababu kuna watoto wadogo ambao wanamtumikia ibilisi. Kuna watoto wadogo ambao unakuta ni wachawi. Kuna watoto wadogo ambao unakuta wako katika njia ambazo si nzuri mbele za Mungu. Afu wanaokoka, wanabadilika. Yani wokovu haiangalii umri, haiangalii miaka. Yani kila wakati mtu anaweza kaokoka. Anaweza kaokoka akiwa mzee, anaweza kaokoka akiwa mtoto mdogo, anaweza kaokoka akiwa kijana. Yote wanaosema kama kijana hawezi kuokoka, unawaambia nini? Hao wanajidanganya. Hao wanajidanganya. Na sisi kuna venyewe wanakamatia yako, kuna sababu zenyewe zinasababisha waseme hivyo. Hayo masababu hayawezi akakosa, kwa sababu najua kwamba vijana kumtumikia Mungu ni vigumu sana. Hasa wanakamatia kumwili. Kwa sababu vijana wanapenda anasa sana. Yani wana sheria kusema hivyo kwa sababu vijana wanapenda anasa sana. Yani kuambia kijana aache anasa, mtumikie Mungu, kwa sababu kumtumikia Mungu unapaswa kuacha anasa, utumike katika sheria za Mungu. Ndio kwa sababu wanasema kwamba kijana kumtumikia Mungu ni vigumu, kwa sababu kuacha anasa kwa kijana sio kitu rahisi. Sawa. Mavazi gani ya Mkristo? Mkristo anapaswa vaa mavazi gani? Mkristo yeye anahusikana na Mkristo anasema hii mavazi ni ya Ukristo. Kwako? Mavazi ya Ukristo. Mkristo anapaswa kuvaa akajisitiri vizuri. Hiyo ni vizuri kujisitiri. Na Mkristo anapaswa kuvaa vizuri, asi exagere. Waonyesha hapa. Kwako unaona jinsi unavaa. Watu wanaweza kukritike, wanaweza sema hivi. Kwako unavichukuliaje? Unajua watu hawezi wakakosa kusema. Watu hawezi wakakosa kusema kwa sababu yani wanaona kwa nje. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu anatazama kwa ndani. Sio kusema kwamba hauwezi kutazama kwa nje. Unaweza kutazama kwa nje, kwa sababu tukipitisha kiwango ndio vibaya, kwa sababu Biblia inasema hivi, alaaniwe mtu anayepita mpaka wa mwingine mtu. Yani hiyo si kusema tu mpaka hii ya maparsele tu. Hapana. Hata na kwa matendo kuna vitu ambavyo tunasema tunapitisha kiwango. Kuna vitu ambavyo tunafanya tunapitisha kiwango. Yani kila kitu tunapaswa kukifanya tunakadirisha, tusipitishe kiwango, tusije tukamkasirisha Mungu. So swali nadhani niko naenda kumaliza kufika mwisho. Swali ni hii, faida gani ya kuokoka? Ya kuokoka kuna faida nyingi. Kuna faida nyingi sana, kwa sababu na Biblia inasema kwamba Petro alimuuliza Yesu, mbona sisi tumeacha wazazi wetu, tumeacha watoto zetu, tumeacha familia zetu tukakufuata wewe, tutapata faida gani? Yesu alimwambia kwamba hapa duniani kwanza mtalipwa mara 100, kisha ufalme wa mbinguni. Yani ni mengi ambao tunayapata kwa kumtumikia Mungu. Ni vitu vingi sana, kuna faida nyingi sana kwa kumtumikia Mungu. So ulisema kwamba unaimba, tunataka sasa angesogea huku. Didasi sogea huko kidogo, ili tupige kidogo, atuimbie, tusifu Mungu, nasi tusikie utamu wa kusifu Mungu, si ndio hivyo? So karibu sana uimbe kidogo ili watu wasikie utamu wa kusifu Mungu. Kuna wenyewe wanaweza kuokoka, kuna wenyewe wanataka kusikia hiyo utamu ya Yesu, utamu wa Yesu wenyewe unasema wasikie utamu wa Yesu kupitia nyimbo zako. I make you in front for my melody.
You are all the mara. You are all the mara. I make room for two. You and I, Jesus. You are all the mara. You are all the mara. Oh, eh, oh, eh. You are all the mara. Oh, eh, oh, eh. You are all the mara. Oh, eh, oh, eh. You are all the mara. Oh, eh, oh, eh. You are all the mara. Yes, Lord. You are wonderful, Lord. There's no one can be like you. Oh. Yeah, yeah. Umenipa maisha mema, ukanifanya mina hema tena kwa vema, kwako nakuja mapema, ukinita mina dema wakati ukisema wewe ni zaidi ya mama, kwa yale mambo nayofanya ukweli nasema milele siwezi kukana, wewe ndio umefanya naona tena kwa vema, kwake sinaga shida, amenifanya nashinda tena vizuri, kila siku twapanda, Yesu yanatupenda tuishi yodari kila tunapokwenda, anatulinda safari nzuri, ndo maana tunampenda, tunafanya nayo penda bila kiburi, vizuri kiali na mali. Bwana Yesu wanakungoja, ukiwa naye you will never go down, usijali tu utakuwa juu, mpe Yesu maisha yako utakuwa juu. Zamuhimbaza nkiriho nkifite ubugingo, vuga ineza yangiriye, sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yangiriye. Zamuhimbaza nkiriho nkifite ubugingo, vuga ineza yangiriye. Sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yangiriye. Gidutera mana kuora tukuririmba, tuvugitangaza n'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima ku mirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, Yesu we, bintera kugushima ku mirimo wakoze. Nuko bakunzi b'Imburi TV turabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye guhera mu ntango dutangura ikiganiro kugeza ubwo dusozereye hano. Imana ibahezagire cyane, ibaho umugisha mwebwe mwadukurikiranye, ababandanye ifadikanya natwe. Mugende kuri YouTube ugire subscribe, like na share, bizoba umugisha cyane gose. Mwebwe mwadukurikiranye turabashimiye cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Lieve Munezero, inyuma ya kamera mwari kumwe na Lisbi nkuko bisanzwe. Dushimira abatumire bacu, asante sana kwa kuitika mwaliko wetu. Asante sana. Matoma Héritier, Mungu akubariki sana. Musicien wetu Didasie, Mungu awabariki sana. Mr John, Mungu awabariki sana. Abantu twari kumwe duhimbaza Imana, turyohewe, nibaza ko mwumvise byinshi bayaze. Imana ibahezagire cyane, ndabifuriza umwaka mushasha mwiza umuherereye, abari Burundi, abari muri East Africa, abari mu makungu, turabakunda cyane. Imana ibandanye ibaha umugisha.
mwarakoze gose. Shalom shalom.